of Chiefs. Na kpojia ibo ngora fama. National House of Chiefs. Banleha believer glago. Bele ifa efi kloba. Efi habobo. Wo sign. Be no gazette banale la sinafia. Fifi la menyabo mo lodomo. Mo lodogo. Ela be unya wala banaya je ne magbele ne mia. Vuvo adomi. Ni o ngora gbale hodia ne me klina mia vuvo do mi makawe le tadena wana ho Achikpo Harry Achikpo ikenye registrar o yon cover yi mamawe le tadena wana ho to bisri lema enye nkpenanya mblanyinya be na enye fufu alo na nye vigila alo na nye vifufu ye vie drama na le de kapata de golomale anu fum plachi ala de kapata anu asili limajimani but well done anya ni makpo fufu de kana na makpo ni makpo fufu american wa bulan ba mehya oh nanji ba ngu jomi de bofia atincha na be fafana ba ni makpo le tobu shrimo ala ba ifa ngu wona oji ngonam ye bleva yiba togbi sirima sign na gbanle na mare kebe ne be do fiawo togbi agbashi awusu de ye sign na gbanle na ko fia de shia de langlo ne be do fia na ko ne be ho installation form le traditional council akwa na ku 3 year agbashi awusu ye sign ganu abadada na mali okro do lia do da na formadi no jom adu on order ba may na sign on his behalf leke ojo hafi onye togbi sriva deliver glago for form sign ba okodo fie ma jeshi Ashiakpor fofo mo avo hafi obe wo to ma ha nya fa nyale togbi awusu agbashi fa von yikam ye ngro gbala na togbi agbashi owusu onami nya ba anya mado fiare kaw ye mawu nya hu enya gale fo von kokoko ifa gbale ipo ifa leta hede ya enya gale fo von nya fa lawyer be question e wo search enya le fo von fi la dodom e ba wu nya hu ha fi o la duji ba yo yide afia do fa ba yo va do fia afia ha e mo glo ba ma jole weta papa mafia o ve we le gba mafia de ha va ba yo va fia mami leki fuma no nyi ya madu ve adu na fia la fi bubu va kona dashi na fuma na manye jide horo view alo amanya manya ha nya ko edem ela ba madu li ogbe yo yu sasa o na fata dua madogo na nyi no fa e madogo na togbi zomalo togbi abadada suru fa executor pela ambekpe mamleo kata afie miecho vaseregba ajijivie ye miapa piaro adanya ho kata heglonami legbalaji asasan toba agba viva fofurafia plus suba vota duana si vota to o katana si ba vota duya vota viu tui vota to tui amadro de kem fiare ka chuga va wela mi baraka bo ne mi anto mi wo nova o koga jojoge ayude vata na lengku de history moi vata lengo na ngolo vata va fi ngolo va na nyeba ne gbe ado ne be dia chiji klima banoli matafi ona ba khla anglon tonto nguleba
vetao lia fi ova Torgbi venya nya Torgbi adavon chibo vaje la chiteti ika ono yomba alagba ho bo vaje no gbo va se le tamadu afi oho va do de ti avi kaka va do de alakple kaka va ngolora fi o ngoloro ga kana lan ku de vatangba ko fo makra ha ado bowi nke jofi ajaba nya vatavio nya da susu da nya egblo male ji alu nya do susu nya kpore ba nke jo hafi vata yikali hafi adumamle over ya gba chichi susu ada tai makla balado ba mado o avosasa da la fi akpo nya amaho ka nya amankuta ho la batafia la ban la makla ba o fofie da mo la fia o blobe mawe na ba vata ma chichimo ma glo na o ba aw vata to unto ugba ba yo ma yo unto yo no vio longo o lo ma dro unto amadro fanwo na jena wo awu unto vio amanania la fia nanya ba mi jamare shada ka la fia ba kada jiba 90% aro 99% aglobe yejishim aglobe yejishim yekpompo vatafia ko yechiru vatafia o jimiru nya Torgbi davonchue ayo vado vata plema adela mamlewa o zovado bota vano bota nya Torgbi akpo ikenya akpo ikemi Torgbuiga Akpo egbanto davonchue pavie ime nya katami dola unaminya ba nya Torgbiga hika dogocho Egypte hava hakplomi kaka vado ta fa ko plomi do hafi da shira le miango yen ba vie zuha ado vie na khla noche o ngoche historia enkoma kpogalama a vie zuha mi mi avec linya pora a vie zuha ji lodonu ji chachu ji davonchi ji akpo ji nya mama blebu nya Torgbi biabia nya Torgbi yawo gbomaso nya Torgbi adoglo nya mama keyawo nya mama adaji mama muwa yeji show ni recognize o ni nana do fa am o mado le nya fanyi gbawoji la fatafia ni word play the cow ni khoga la wushi ha ala wushi ala bo ho u fa ngudu fe ma ufufu fa ngudu fe tamia tencha bloba mi khom la wushi baraka bo kaka ajikpiere atome odona chona anglo nyi gbajire mala ba bulu nyi gbajire no nyong ma do afiare black stool jiro nchue du na afiare ji never ro afiare ba fuma ma ba kpo mo ro fie ode do no nyi gblo ni banare amamala miasho ni atovio amamala miasho ni nya ko no via ko due da ka haya jotomra Ashiakpor fo magbare ama o mo dogocho no ma hana Ashiakpor hafi ba yu fiadunda Ashiakpor fo jipijio majiba vata duanasi anyagba ba believer glagoa nesen kofi glagoa manya Ashiakpor ma dogocho Ashiakpor fo fumo yema jipe togblo nami ba nanya ba wo ba ya dia chiji ba nyata va be dogocho fo mama never konwo limiawo
na dogo cho fuma vo masha mana kpui anya ekpa court nyare ka magalangu bribe ho da ka magalangu cho gave cho hive malagalangu aga ha gbla gamela magbo suga ma fiara ka dago aga ho bla mela fifia atu jivu ho krao cho 2016 kakawa sera fifia atu jivu ho eta majiba magblo na mi ba encho ha believer glago gagbo o gaba tu dam la fama manjamba batatobo amia Ashiakpor mangu eta makamiu Ashiakpor mangu ya makamiu na ba makayu fukakaka a abona kaga chota meka ko nwia jo fifia 2016 na nanya ba made manya nanya miato alu miapa machichu alu de viu kata le mianwa fuma kata nemi dawuda la fama by force manya ba nyata da believer glagura le miapa mo na police over mi bloga no ba mi fama mi la wata le miakata kwa kwa ide mia mi ga shira ga miangu mi bloga alu make ya ide po gbogbo mara ide po gbogbo bloga fifia sa blebo da shira le mu gaka afia malari nyamba da sukwade majeshe sa malafia komanda te yona ngona ba oba viwo walaka ba komanda achoraka mo du garabo anya hi oblo na mi bodo na wada onyina o pro komanda ono nanyi nke mi wo okay na court nya obo no ida court you know na court for several times several years mi gal kota up to now yijina na dara mi ta nke joba anya hakala fo afia chugbana deka malamia shiu ba anya ha mi ko da amadrovi ha wonu a yo chofia na miu nyom ye siepo manoge mano fafa radio sam makwe ba obo ve gazeta madele joje o fia gambli mo ve gazeta madele da madanchi makwe ba dojiji la nya fa gbo au ga ka atere nya fa ngau ale ka babwe anya ko maglona vata vijiji da sha da gba yenye ba magaglo ba makayo nunya de glom cho Ashiakpor apo mangunde do tunasi blobe anofuma yasi bene yasi pleto magaglo ba makayo echo ha bona va ekoga tu hona viwe magaglo ba makayo na kamia kata obo vata po nyunyude na kamia kata banlawe makorafia goji aya lafia echoreka yema do kumasi yema khubala ya checho of Chiefs na kpojia ibonglo rafima National House of Chiefs banlaha believer glago play ifa afi kloba afi habobo wo sign ba no gazette ya banale la sinafia fifi la menyamba mo lo dogo ala ba wunya wala gbana ya je na magbele na miya vuvo adomi ni o wala gbana ho dia na magbele na miya vuvo adomi makawe la tadena wana ho Achikpo ikenye registrar oyon cover yi mamawe la tadena wana ho Torgbuiga lama enyan penanya mblanyinya ba na nyo fufu alo na nya vigila alo na nya vifufu ye viewo droma na le de kapata de golomala anu fum plachi ala de kapata ano ashilili majimani ba well done nyanyi makpo fufu de kana na makpo nyimakpo fufu American wa bulan ba mehya
oh nanti bangun jomi ida bofia attention na be fafana ba ni makwela Torgbuiga Isrimo ala ba ifo nwo na oji ngonam ni bleva iba Torgbuiga Isrimo sai na gbala na mare ke be ne be do fiaw Torgbuiga agbashi awusu de ye sai na gbana na ko fia de shia de langlo ne be do fia na ko ne be ho installation form le traditional council akwa na ku 3 year agbashi awusu ye sai ganu abadada na mali okro do lia do da na formadi no jom adu wona order ba mai na sign on his behalf leke ojo hafi onye Torgbuiga Isrimo deliver glago for form sign ba ko do fie ma jeshi Ashiakpor fofo mo avo hafi o be wo to ma ha nya fa nya le Torgbuiga awusu agbashi fa von yika mi nwo agbala na Torgbuiga agbashi owusu onami nya ba anya mado fiare ko ye mawu nya hu anya gale fa von kokoko ifa agbala ya ipo ifa leta hede ya anya gale fa von nya fa lawyer bi question e wo search anya le fa von fi la dodrom ye mawu nya hu hafi o la duji ba yo yide afia do fa ba yo va do fia afia ham e mo globa ma jole weta papa mafia o ve we le gba mafia de hava ba yo va fia mami leki fuma no nyi ya mado o ve do na fia la fi bubu va kona dash na fuma na manye jide horo view alo amanya ha nya ho edem ala ba mado li o gbe yo sasa nsala yoshi agwa madawo agala yoshi tayo otenchi atutwa fode ni anchi o mata ti vaga na mawo ma vaga gba vacho bile vaga gwa ta du fiere khiata no fuma mi gleba Torgbuiga Isrimo ta pesipi na bile vaga go fa yikwe afia mara shara ko ipam yikwe afia mara shara ko ipam o pam dum gbesa gbe ta nanye bo ba bile vaga go na du fia kokokua na pesipi re oji te farere ni ono oji nko bubu achoni because nko mare manya madrovio nko ewo manya ofon ko ewo nyo ta majiba mana aduana segba ba gazette ya believe aglago va gboglomba onaye ya haje oda adaje adogo jata ekpon blomola adogo yazon nyimu ofra nyima karajiba magare dogo npo oba Ashiakpor nyima dunago kakabao kakan enyimu wana saga nyepa klimi dogo aba yecho kliko nyama cho vata vio jijio manya nyama yi koge po koge baraka gba de kokole believe aglago mabari nyama po koge ako yi de believe aglago nchu oh nanya ba de mama cho po kole yi de believe aglago ngome ata stop believe aglago la fa mama de aro minya mi anto mi afa me so leke gbodoma leke madrovi fia podomi mo dumavie leke wa madrovi na bona va podomi mo fia ganyanya mi ata stop believe aglago la fuma seconds la kamia ba au asare asasau sasa tacho 2016 na asanyaji komiela nyekpeba yezocho junction akakava do fear in a protest of these dubious actions and behavior of these people calling themselves Torgbuigas. I mean, it's too bad. O duagbaga ye duagbaga na myekonya tefo alaka ave tonchi ave numbubuom obi Torgbuiga Isrimo question la fia question number bona ma question number na mi anya mpenanya
Obi Torgbuiga Suribanare. Anyada do la wrong. Question number 3. Is there any case pending against the chief? Oko form ya no fill a form ya, no sign form ya laba. Afi your gazette wa ajaba me anya president of the traditional council ajabo was sign. Afi your gazette. Yo bi bana anyada do la amma ya neva ba ya gazette de anyada do la ngun la form. Apa no. Apa au nyada kama la ngun la form. A sign, my signature, Baba, to Gli. Anke omila. Ko ayo balasai de yentore sasek le lamake vani. Sasel lamake vani. Ba ni omila de manya honwi omila. Adu manya honwi ma omila. Nyapa lo yang lo balani, balale afia. Banala la female of a lawyer. Me Dawood from our lawyer, Koshiga and Co. Jidadi Chambers. Okay, Jidadi Chambers. Private legal practitioner. Lawyer for later had a magic banana. A unique. What was that? August 15, 2018. August 15, 2018. You never lawyer no banana. Gbolomne ba yejiba yana wanyaba believer glagua anyalam levon tananya ba for padadafo alo gazette wo for wonamu for there avagbo na make sure ba yekukoma ba anya halefon wa wo gbule goma seseva afia tutuva hafi oyida wonama ojiawo balele koma balele ala koma lo Yoko banle havini ba na wo gazette na amade. Mako nyada ngola fong. Mako nyada ngola fong. Ni pa klumi fong dem. Na nyaba ipa nyanya jojuire. Do jaba na to amu magba do nya to magba ave no do kiu legitimize ma. Do jaba na to enya magba ato muji but no sign balane I have bribe but no gazette ya na yo chikpo blog no gazette o mo fia bana nya fia gam ye na toga po ga dan na blomba no gazette o fia bana nya fia gam blog no bo ya ma government administration is just a method. I mean blog no is just a procedure. I mean, National House of Chief, who blow the same thing, but Nabo Gazette, woman of Yavan and Yafia, alone and Fiari, for me doni. Uga Briga the Bajina Miba Fiari, for me do natuna, for me do nafia. Government Maduna Fianamu. Nanyo do Fiavori. Ye government are blog okay, oh, Fuma Bayudu, Ka Yuna Adashira Gino. Kaka a two for my mother. A two from one mother. Oh, you might blubber to home, well above home, Meola from Waji, Meola from. In fact, Torgbuiga Patamia, the paramount chief of Bato traditional area. I'm very, very much disappointed in him. I am very much disappointed in the paramountcy of Bato traditional area, who is also the vice president of Vota Regional House of Chiefs. It is so sad that such a person with his caliber and stature would endorse this dubious behavior to destroy the people of Vota. In fact, that man or that chief, I don't know whether to call him chief or sorry, I think I should call him a chief because he's a chief. He's gazetted, so he's a chief. I mean, I'm so much disappointed in him because he was the chairman of the committee that is sitting on our matter. Le miep le vongware, efio meton, ye le vongwaji, Torgbuiga Gbogbolu, cho vakpo, Torgbuiga Ayim, cho fa duarel fa manglo duanko bevie. Hafi Torgbuiga Patamia, cho bato.
wo le miafa nyaje fia wo moto le miafa nyaje afi lawyer le domano tananya ba nyade jojo mo yokpo ba mota anya agbomo la masokle esewa lawyer tadogaro gbagbo ba awo alama mi gblo meri manana mo le mo sagbo ba le ka ogbugbo ba sagbo mama o matoma yinu nyaji enya le von enya ni ko yemi gblo ba no do she believer glagwoji until wo gblo nyavo ado mi wo nyanwo na amahike jenafia wo kwini oba aw yo ma shiroga akpara kaju yo ma shiroga ji ta nyam va mi venu do ye nyaba lo ya ba aw la ke fia va no shikire kaji ma je bonu na mo yo ga troga ida quarter for a review no ba review afia ba won to nya judgment na wo lan kura na kwe ba ngia agbo na nglaga ta na gbogbo na 3 ale o je ba wono na no na ma ye nyaba lo ya glo no ba de aw ayo nyaba mi va ba no do she believe aglago da ka ko jire ka do ma hisu mata e wo ba yo ma shiro gale haju kada ni na mari do sha pa ko vaji fifia mi o mi le pepele du bari ni atencha ajo na glo nya body amen mo nya ngware ni akwira o ba pa o yo nya iglo ma yo la nya ma va mi anu do mama ve gazette non do makapa jipiji mi gazette mdo awo mblani bana po agbanle ha o ve nloko yi de National House of Chiefs there na lankura agbalanwo a wo bia ro la agbalama bana de afia tafa na ba hohokodo de nkori ha fatato na la fata ina ji na nye fata yana be nye fata fi ji na je shi ofia be ba fi aganye ya at least aje na je shi fa nko aje shi na je nko afi nko ela shinya makara ba magara la fi aje shi nko ma sila magamu na ba lama ye afia do lawo je shi nko ma afia do lawo wo je shi nko ye private ni wo je shi tananya ba ye o ba yo do fia fifia wo je sha mama je shem na nyimba gali oba aje ba mama yi na obe a gazeta aje bo be yo nyanko tutututu na mawo lenya ta fa Torgbuiga Akpo atonle afa nko e o ve anwolo ne ya na ku e eji ajo nye gbo na mi ba ma ha o mo jogocho wataw mu anwode history maba history maba ya ojiera akotia ojiero ifufocho kliko akotia no kaka the school LA something school vai the Accra Academy also vai the UCC afi fifia idom as a lab technician mamo na mi record you no for the lam na mi domai no mangloda balama fa fiare ka be to fatawlo mangloda ipa gazette balé o be wo document ay kata la fia mangloda de kama be to fata fa fiare ka aba kliko to yinya aba kliko yito yinya manglo history de ka to link fata fata story de couvert global Torgbuiga blebu ya Torgbuiga nya blebu ya mama nya blebu nya mama blebu nya mama blebu na mashama lo mashama me karaji me ya kata la fia me jeche de Torbi me jeche de Torbi la fatadu ya ma mi ve bien de Torbi bana de blebu de mama ya do Torbi mama lo na nya gbagblon agblogana mi ba yi majibe ku yi majibe ngolio na ewuyo agblogana mi ba yi mamai o Torgbuiga eyenye kuche nwa cho to go voga va je mi Torgbuiga e cho mi Torgbuiga bu fa vi nyon vi e do fue e vi ban to jigo la yo chonko ne be jire la gama va bango nya pa nko anglo be ma jire la gama nya pa be ma jire la gama
history ayo do fu mi atogbi pa vi nyon vi blabua ona wo nya ba na yi oda no da so ko do klo so ve fi adai ta no yi oda no ve jivira fun igbo no bari ejirele gama ye ba nyan ko ba chi aviasi dia banto chi ejirele gama ye ko mi mo na ni ha e fon to fon ko go ha abu ejirele gama yin ko ta eba nanya ba ye believer glago how vado wo togbi maka kuchi enyo maka abudu ida togo ayida kliko gabienu na me je chef yara la kliko yana ba gabienu e ma pa moyi be de gabe do fovia afakala onya ya afakala onya fakoto ku ko renta na onya gabe nka ba fuma gabe do fovia oyana ba liposhi aliposhia obeji aklagba ji hiala homa ji poito ji novinu ji glago ji keke glago ji believer glago nesan e bogbon ba be fi adu la chapo pam ye bogbon na mi ba be fi adu la chapo pam sipiji majeshe na nako interestingly Ashiakpor the fourth me kata me jeshe Raja enye pan call na nickname awo ifa gazette in 1966 we were shocked 1966 Oro Raja somewhere 1961 or 62 Yoro Raja awo ifa gazette in 1966 ayi Ashiakpor catechist church member enya agbaye pastor anfo mi sama pastor emalo prophet bliboma fon na mi ba Pierre Ashiakpor ntontoma atabu fiara jipe yaji ifa masters wo mu na asia ta majiba manna mi anya baba na de ba majiba magbulu na mi ba mi klo mi avio na isuku mi dem mi avio school na magana na magangudu mo hade na ke no num na le hade no kanum na jagbagba viwo na isuku na mada suku aleka ko gbona jojoge ya amamanyamanya o gbona fo mo no gana mi agbapa na mi agbe na mi gudu abalo jomra Ashiakpor fo ma jegba na nyamba yo ka mi gbaba yo ma fo ma taga fofu mi jegbagba ya yi back mi je fo ma takpepe wo na mi fo ma takpepe wo mo amado gagaga fo ma o gbaga maraka ko gbona popoga aka fane no nya duye ma bele fu ko obo ada shi mamle unchi agblo anyo o Ashiakpor 3 paternal families ko eleshi gate o maton ye ko eleshi bia ya ogbomaso pladoglo Ashiakpor the 3rd Ashiakpor the 4th Ashiakpor the 5th okata adoglo modola nyasogbo enye pa private name Nyasogbo Ashiakpor adoglo no odogola blabua every nchuvi de kape ojia nyomvi ya nyami problem ya mama nchuvi de kape koji nchuvi de kape ye koji oyo na ba ajasua yeji akakpo yeji tuglo ji akakpo tuglo ji husuvi tuglo no tuglo aji tuglo ji akakpo tuglo pla aruba hagan tuglo aji pla aruba hagan yo ba dana Ashiakpor the 3rd abafia shegbe na atoviro da tovia ala bana ko fuma do tero no nyong manya long generation atovi ma da atovi ye nanya bo fia segbe daga o kpona fuma ma make tere fuma nwowu wo choda nana ma ta nanya bo gba ye amahova do gba ba fifi over gate bubu create him kran
Mobile you won't over create a gate bubu ko mother ko darema but ngajojo mema ta an nyama yigafu majima pe rafia ba banlo kata o lafia document o kata o lafia na meka hiane ya mi photocopy oganama mi akpo muheo ka mi apa fiao maheo ka government dada regional house of chiefs, traditional council, national house of chiefs. Bali no wo ajo agbomang plus uba na wona hawo pada jibe ya ijia wo tentia ado shejia wo mamawo wo vechu nyamanya honani o hoel ho o joga o gamo kata joga wo mi ba no ko gamo na gato ala ba Ashiakpor bashikpia mi de garakara ji dramu yadda garaka rajide ajramu nya sama yadda garaka da Ashiakpor Ashiakpor jajramu tana madabe aflia is not for sale mi attack Ashiakpor bubu nelo alo ove ekpe bubu adu fiareji bodo motori modo of the president of National House of Chiefs, the president of Voter Regional House of Chiefs, we are calling on you to step into this as quickly as possible before it degenerates to something else. We have seen how chieftaincy is ravaging, this country and putting this country in a very, 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 terrible situation in terms of security in this country. What these people have done is a recipe for disaster for my people. I, Torgbuiga Akpo Ashiakpor the sixth, the legitimate and the veritable installed chief by the kingmakers of the kingdom of Veta, is saying today that president, no government officials, no politician can install a chief on our stool. No politician, no one can install anyone on our throne. The throne is for us. If they want to be a chief, they want to be a king, we can get some one of the stool carved for them, and they can become a king. That's fine. So we are taking this medium, or going through this medium, to let the state know what these people has caused by gazetting or going ahead to gazette Believer or Nelson Kofi Glago, who is not known to the Ashiakpor family, who is not known to the Ashiakpor family. This is my stepfather, and these are the other elders of Ashiakpor family. He should come out and produce the stepfather of Ashiakpor family. He should produce a stepfather who is a legitimate person, who has the power to describe or to tell us who belongs to the family or not, because he has the power to know who and who is not a member of Ashiakpor family. And so we are calling on the president, we are calling on Osetutu, who has said somebody, that is the end of it. They have installed a chief. No, that is not how it is done. Our customs and traditions does not endorse such a deviant, such an uncouth behavior. Chiefs come from or emanate from families, and the families are the only right people to install who they think is the right person to mount the throne. So we are telling them, Nelson Believer Glago is still Nelson Believer Glago, and is not our paramount chief. He's not, and he can never be. If he thinks that he has a case, if he thinks he has a case in the house, we should go back there. Why should he go behind us where the case is pending to go and do these dubious things of gazetting? It is clear that the guy has no case in the house. It is clear that Nelson Kofi Glago from Gapoha Hospital has no case.
he has no case. He says he's a Pentecost pastor. I'm so surprised that such a Pentecost pastor can go and pay bribe, whereas the matter is pending in court. Such a person can go and pay bribe, a pastor, to be installed as a chief. That is so disgusting. And he will never, and we will never allow him to disrupt our people. We will never allow him to get to our people in this manner, to destroy our people in this manner, to cause mayhem in this area. We are here for development. We are here for development. I have instituted a foundation, Ashiakpor Foundation. Anyone who wants to go to university, please let me know. If you think you passed to go to university, I'm ready, because you need to educate yourself. Because people think that, oh, I mean, they can come over because they've been to school. I mean, they can come and take your right. We will not allow that to happen. No matter to go secondary school, you pass or university, you program your platform or you school. Kaba. Who does not like to see these things happen?